Mu gihe kitarambiranye rero ngiye gutangira kwakira our nominees abagiye guhatanira ibi bihembo birimo Best Player of the Year, umukinnyi mwiza. Aho wicaye uratekereza arinde uza kuba umukinnyi mwiza. Igihembo nyamukuru cy'imodoka irateguye, iri hafi ahangaha rwose, ari buze gutaha yitwaye cyangwa se imodoka yiwe ayirimo. Who is the winner of the player of the season? Turaza kumumenya uyu munsi. Turaza guhemba Best Young Player, umukinnyi witwaye neza. Umupira wacu turategura ejo hazaza hawo, ntabwo awutegura rero udafite n'abakiri bato. Turaza kurebera hamwe ninde mukinnyi mwiza ukiri muto witwaye neza muri BK Pro League. Hanyuma kandi turaza guhemba Best Goalkeeper of the season, umuzamu mwiza witwaye neza mu mwaka w'imikino 2025-2026. Aho mwicaye nk'abanyamupira n'ubundi ndabizi murimo muraganira ninde muzamu mwiza, ninde witwaye neza nk'umuzamu. Hanyuma turaza guhemba Best Coach, abo bakinnyi baba bafite abo batoza, ari abatoza bakoze ibishoboka byose tactically, technically, ntago byari biboroheye, ndabizi rwose. Abavunikishije abakinnyi, abasinyishije abakinnyi, wenda nibikunde ariko abandi bigakunda, ariko umutoza agakora ijoro ryose abashyiramo ubumenyi, football skills, ubumenyi bwiwe akabahereza, swate bagatwara igikombe cyangwa se bakanagira umwanya mwiza, bakagira ibyo bacivinga muri season. Nabo rero turaza kuba turi kumwe nabo abatoza. Hano muri Kigali Marriott Hotel, mu kanya gato rero ngiye kwakira kuri tapi, n'ubundi nkuko murimo murabibona mu mashusho meza turimo turakira abatandukanye. Hanyuma ngira ngo nanone namwe muradukurikiye live munyuze kuri YouTube, twa streaming live, muradufite live, murimo muradukurikira neza cyane. Hanyuma ni event yateguwe neza cyane na Africa, murabona ko ibintu bimeze neza cyane, twishimire. Hanyuma munyemerere kuri red carpet nakire umuregent wa mbere n'umurejande. Ntabwo ibyo mbura kubivuga, yaba abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nakire the one and only Murangwa Ijisho, tugwaye ikaze. Uriyumva ute muri mugoroba udasanzwe hano muri Kigali Marriott Hotel? Nuko nawe umeze niko nanjye meze. N'umugoroba hagiye guhembwa barumuna bawe abakina, urababwira iki nk'ubutumwa bwawe, ijambo ryawe kuri uyu mugoroba kuri barumuna bawe bagiye guhatanira ibihembo bitandukanye? Ni
ugere ku nyota yanyu. Ibyo kunywa birahari, yaba ibisembuye n'ibidasembuye. So abakinnyi barahagera, abatoza nabo muri mu byicaro, dukomeze tuganire mu gihe kitarambiranye. Mu kanya gato cyane rwose turaza kuba twakira nominiza, turakira abambere hano kuri tapi bakomeza kuhagera. Mu gihe kitarambiranye rero umuhango wacu nyirizina uraza kurimbanya. Amatsiko ni menshi, agatseki karapfundikiye. Ninde utwara iriya modoka? Ninde uri gutwara igihembo cya Best Player of the Year MVP? Ninde uri bube Best Goalkeeper of the Season? Ninde uri bwinjire muri Best 11 of the Season nk'ikipe ya sezo? Nanjye uraha, amatsiko ni menshi. Kanya gato cyane ndaje mbagezeho nominations abo dufite muri ibyo byiciro, hanyuma dutangire kubakira. Ahangaha iracyari BK hano muri Kigali Marriott Hotel. Hanyuma rero nk'uko mubizi season yacu turimo turahembamo abakinnyi uretse abanyamuryango 16 ba Rwanda Premier League. Twagize amahirwe yo kwakira amakipe abiri kuva mu gihugu cya Sudan. Twakiriye Al Hilal Omdurman, twakira n'ikipe ya Emelec. Izo ni zatanze ibirori muri shampiyona yacu, ariko muri izo kipe harimo abakinnyi bitwaye neza. Allow me to introduce the right winger, the attacker, all the way from Liberia, Emmanuel Froome. Welcome on red carpet. A round of applause to Emmanuel Froome from Al Hilal. Froome, welcome here at Kigali Marriott Hotel. Welcome. I appreciate Emmanuel Froome from Liberia, player of Al Hilal Omdurman. I'm happy being here, and to grace the occasion, it's a pleasure for me to be here, to be one of the nominees for the best young player. You know, in this Rwanda, we have so many young talent, but for me, being one of the nominee of the young player, I'm so happy. Once again, I'm happy to the BK Pro League people. Okay. So Froome, you feel very good, you feel very well tonight. And I would like to ask you, are you confident to win this Best Young Player Award? I say yes, but it's football, okay? I play good. I'm not the one who will judge myself. The football speaks for itself. So I say yes. If somebody wins, so be it. That's football. Thank you, and I wish you nothing but luck. Win this trophy, win with this award tonight. Thank you. Arakoze cyane Emmanuel Froome, all the way from Al Hilal Omdurman from Sudan, but they are currently member of Rwanda Premier League, BK Pro League. Hanyuma rero n'umugoroba mwiza cyane tugirirwa umugisha wo kwakira aba officials batandukanye. Munyemerere twakire the Bose himself, chairman of Rwanda Premier League, BK Pro League, right here. Twakira president cyangwa se chairman wa BK Pro League, Bwana Yusufu Haji Mudaheranwa. Umugoroba mwiza. Murakoze cyane. President, twishimiye kubakira rero muri mugoroba udasanzwe. Muri yumva mute kuri ibi birori mumaze iminsi itari mike mutegura? Navuga ngo n'umwana mwari mutwise yavutse uyu munsi n'umugoroba, mwiyumva mute President? Turishimye cyane kuko ni ibikorwa byamaze umwaka wose bishimisha abantu bose mu gihugu no ku isi yose, cyane cyane ko imbaraga nkoranyambaga zibidufashamo.
bwanjye byagerageje kugenda neza. Yeah. Patience, tanga amahirwe rero ninde mukinnyi uha amahirwe yo kwegukana igihembo cy'umukinnyi mwiza best player of the season ko bwayo nka Patience? Ku bwanjye best player of the season navuga Taiba. Mbonye umwami Taiba. Yes. Okay, reka turebe niba ariko bigenda. Yego. Ukomeze rero uryoherwe n'ibirori Patience. Murakoze cyane. Arakoze araha amahirwe mbonye umwami Taiba. International players, so many foreign players who contribute to our football clubs. Allow me to welcome former Police Football Club defender. He is now serving Gorida Football Club, one of the best defender of BK Pro League, Isa Yakubo. Isa Yakubo, good evening, Mister. Evening. Well dressed. You dressed so nice. Thank you very much. Okay. And I also want to thank the Rwanda board for giving me this opportunity. Okay. So, Isa Yakuba, how do you feel tonight? How do you see this ceremony, BK Pro League awarding ceremony? Your excitement tonight? Very serious. I don't want to say much, but I'm very happy, and I'm excited to be here. And I thank God, and I thank BK Pro League board for giving me this opportunity to be here, because we have a lot of players, and when you get the opportunity to be here, you have to thank God and give the thanks to the board. I'm not mistaken. You are one of the best top defender here in Rwanda, but you came from Ghana. How do you see the level of competition of our league, of BK Pro League? It's not easy. It's very hard. It's very tough also, because you can see everyone who's giving his best. So it's not easy. And we are still praying that it will be going higher and higher. That is what we are all praying for. Okay. Thank you so much and enjoy this beautiful evening. All right. Welcome. Okay, arakoze cyane Isa Yakubo no mudefenseri yahoze akina ikipe ya Polisa. Amashyiriro kuri Isa Yakubo. Hanyuma rero, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, munyemerere ngaruke hano mu Rwanda. Abatanzania bivuga neza ngo ni adui wa nyavu. Incundura ziramutinya. Incundura iyo zumvise acaracara hafi yazo, yabizo kuri stade Umuganda, yabizo kuri Kigali Pele Stadium, yabiza stade Amahoro, ziramutinya cyane kuko arazibabaza. Munyemerere nakire one of the best striker in Rwanda, Mbonye umwami Taiba. Mashyi kuri Mbonye umwami Taiba, tumwakira hano kuri red carpet. Taiba, umugoroba mwiza. Murakoze cyane. Nawe sintinya kuvuga ko wambaye neza cyane. Murakoze cyane. Urakoze cyane Taiba. Nahe nabuze ubimbwira. Niwe wa mbere. Hanyuma Taiba, ndatangira nkubaza n'umwaka w'imikino wagaragaje urwego rwo hejuru, ndavuga mu mikinire, ibitego biba byinshi mu ikipe ya Marine Football Club. Akenshi amakipe yacu akunze gushakira ku isoko mpuzamahanga, ndavuga abashaka ibitego, ariko werekanye ko n'umunyarwanda yaba contestant mwiza mu gushaka ibitego. Warabikoze kugeza ku munsi wa nyuma, amahatri kurayatsinda. Ibanga ryari rihe muri sezo itambutse Taiba? Ibanga ryari kuba consistency, ukagira intego na discipline. Discipline irimo rusange gukora cyane no gukurikira ibyo umutoza avuga n'ibyo ngibyo muri rusange. Aha, hanyuma Taiba, mbonye winjiranye n'umubyeyi wawe, nawe ni umutoza. Ni umwe mu myihariko dufite ko dufite umwana, reka mvuge nti nase bose bari muri Rwanda muri BK Pro League. Umubyeyi yakubwiraga iki? Hari icyo umubwiye cyuko iyi modoka ishobora gutaha mu rugo rwanyu? Icyambere no kugira icyizere bitewe na performance nagaragaje. Iyo bwanye nifite icyizere naho bakimfitiye, gusa kuri we ntago ari by'abareba, arareba career yanjye imbere. Yambwiye ko mu gihe nagitsinda ni byiza alhamdulillah, n'igihe bitaba ubwo nyine no gukora cyane, ubwo
ariho hose nzaba ari bwo ngubwo nyine nkazabitsindira ibihembo. urakoze kandi amahirwe masa urumva uriyumva neza kugitwara. Mfite confidence kubera Imana. Good luck. Thank you. Harakoze rero mbonye umwami Taiba twakagize ababyeyi benshi nka papa coach Gatera Musa. Harakoze cyane. Hanyuma David ndabona ari hafi aha. Yego. Aha. Turacyafite benshi rero, turacyafite abakinnyi bitwaye neza. Ladies and gentlemen, munyemerere twakire umwe mu bakinnyi b'indwanyi. Ibyakurikiraga match yakinnye bamwe baravugaga bati iyi kipe bashatse bamugira perezida wayo, bashatse bamugira umutoza wayo kuko yabaga aziritse amaboko, aziritse amaguru, ariko ikipe akayitangira ibitego byo mu minota ya nyuma. N'indwanyi ikomeye Zidane Sabimana Eric, tuguhaye ikaze muri Kigali Marriott Hotel. Murakoze cyane Faustin. Zidane wambaye neza? Amezi kabisa. Ariko karakana yo kumvise bavuga ngo polisi ngukuye ngo no kwiba wayibera president ukumva ute? Nkumva nyine nk'ibintu bisanzwe ntarebe tu. Naribi. Ariko yabisobanura ishyaka ukoresha. Yabisobanura ishyaka ariko urumva ikipe ni y'abasirikare. Nta musivili uyobora. Baguharanga. No gutebya ariko ifite ubuyobozi kandi bukora neza cyane. Hanyuma nawe urumwe bakinyi beza. Zidane reka ntangire nkubaza n'umwaka w'imikino wagenze gute ku giti cyawe, ariko nanone muri rusange mu ishusho ngari ni championnat imeze ite ya BK Pro League? Nge ku giti cyanjye nge yagenze neza. Intego nari narihaye zarakunze. Ku ikipe ho ntabwo byagenze nkuko nabyifuzaga. Ko natangiye ko byarangiye namwe murabizi, ariko nizera ko uyu mwaka noneho bizaza tugerageza gushaka ibyo twabuze umwaka ushize. Ubwo umwaka utaha babitege. Batwitege kabisa. Aha, ndi kwakira abantu mu miryango. Ufitemo murumuna wawe, imodoka ishobora gutaha iwanyu hariya Kacyiru, ndavuga Byiringiro Gilbert Kagege. Uramuha amahirwe yo kwegukana iki gikombe, ari kumwe no bita Watara, ari kumwe na Madikane, ari kumwe na Taiba uvuye hanga. Zidane petit frère ya Wadara icyora cyaki turakijyana famille kabisa. Iki ni mu rugo cyane. Amahirwe masa Zidane. Merci. Thank you so much. Murakoze cyane. Arakoze Zidane no mukinnyi w'ikipe ya Police Football Club, n'umukinnyi bakora cyane kabisa muri championnat kugira ngo rwose bikomeze kugenda neza. Bienvenue. Okay, murabona rero abakinnyi batandukanye abarimo William Togimel, l'un des meilleurs attaquants du championnat rwandais. Et puis, bonsoir cher Djibril Ouattara. Ça va très bien? Ok, ni Djibril Ouattara ndagira ngo mbazeho bike cyane. Cher Djibril Ouattara, premièrement, comment vous passez votre vacances? Oui, les vacances, ça s'est très bien passé. Voilà, on s'est beaucoup reposé et maintenant c'est la reprise et on est venu pour se concentrer pour aborder le début du championnat. Ok, Ouattara, vous êtes nommé dans des catégories majeures comme meilleur joueur du championnat rwandais, BK Pro League, et également comme meilleur attaquant, meilleur buteur, avec 18 buts. Quel est le secret pour ce succès dans la saison passée pour vous, chez Djibril Ouattara? Je ne dirais pas qu'il y a un secret, c'est le travail, la prière, avec voilà, les coéquipiers qui m'ont aidé. Voilà. Même si je suis meilleur buteur et je suis nominé comme pour avoir le meilleur joueur, ce n'est pas que moi, c'est tous les joueurs de l'APR, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les supporters, c'est pour tout le monde. Voilà. Ouattara, la dernière question. Vous avez marqué nombre de buts. Est-ce qu'il y a un but qui restait dans votre mémoire? Un seul but qui est super pour vous, Ouattara? Oui, bon, tous les buts sont importants, mais je crois que le but contre Police, je crois que c'est mon meilleur but cette année. Le but contre Police? Ouais. Ok. Ouattara, bonne chance. Merci. Gagnez cet award. Merci beaucoup. Merci. Et bien à bien. Merci. Et tu es très élégant ce soir. Monsieur Ouattara. Hey, cher Djibril Ouattara, rutazamu w'ikipe ya APRFC. Hanyuma ndabibutsa ko mukomeje gukurikira uyu muhango, iyi awarding ceremony hano muri Kigali Marriott Hotel. Muranadukurikiye kuri YouTube ya Ma Africa ndetse n'izindi mbuga zitandukanye za Ma Africa.
Tambo gera hino namwe wakinyi bitwaye neza mu ikipe ya Rayon Sport. Tambwe, unajisikiaje kwenye hizi award za BK Pro League? Ouais, najisikia fresh parce que c'est ma deuxième fois d'être là aujourd'hui encore. Vraiment, je suis content pour ça. Mwaka uliopita uliperform vizuri kwenye timu yako ya Rayon Sport. Jifafanue ni sekle gani unaitumia kufanya vizuri kwenye klabu yako ya Rayon Sport? Ouais, kia kwanza namshukuru Mungu kwanza. Namshukuru Mungu kwanza. Na kikubwa ni kisi tulikuwa pamoja na wajamaa, marafiki. Ndio ilikuwa natupatia tena nguvu ya kutumika, ndio ya kupata tena resultat mzuri. Enjoy the night. Merci beaucoup. Asante sana. Tambwe Gloire Ngonga nomo sori w'ikipe ya Rayon Sport. Mwe bitwaye neza muri uyu mwaka w'imikino. So ndabona bambwira ko rero igi cyari cyo cyose tugiye kwinjira mu muhango wacu nyirizina ugiye gutangira muri uyu mugoroba hano muri Kigali Marriott Hotel. Turyoherwe twishime aho turi aho twicaye. Umushuti wawe muri kumwe rwose muganire yaba umutoza yaba umuyobozi w'ikipe yaba umunyamakuru cyangwa se umukunzi w'umupira w'amaguru.